Ji ang'wen kamoting'o nyathi ma jadweche auchiel owito ngimagi e masira mar apaya manotimore Nyabigena Mugirango North e aluora ma Kisii. Masira no noriwo nyamburko ariyo moting'o jowuoth ma bende notuomore ndi e apaya maduong' ma Kisii kochomo Migori bang' kane achiel kuom joriembo mag nyamburko gorem chiko kendo chungo nyamburko mare. Joma notony e masira no ma kwan gi oheyo 20 koro dhi mbele kod yudo thieth e ute thieth ma Kisii, Tabaka kod Royal Rongo. Nyamburko manokelo masira no tere tesend obila ma Marambe ka ringre joma nowito ngimagi to nitiere kar kano ringre joma tho osiptal ma Kisii. Hizo ambulances ni za nini shwali? Kama watu tunaweza tunatoa watu hapa wameumia, wengine wamekufa, tunatoa like for 1 hour. Serikali kazi yao inafanya nini? Hata Mission Hospital iko hapa Tabaka. Mission Hospital iko hapa hivi, like what's happening? Nini mbaya sasa? Ukweli tulithibitisha kuwa shemeji yangu amelala. Ameja sister yangu. Mimi naweza omba serikali kabisa. Kwa hii barabara wanasema ni highway hawezi weka hizo mabumps. Mimi naweza omba tu kabisa kwa sababu hii si mara ya kwanza. It has been happening hapa. Hapa hii ni mara kama 7 since hii barabara iwekwe. A 7 months old kid dying for no good reason. Why should we do that? But we are needy of yeah? Please. Kama inaweza fikia Wakenya wote wafanye aje wasaidie our highways.